أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتلدى ثلاثة كل جوجو أورك صلى الله عليه وسلم وتإيثو مقصود أي دو تإيثو تسلث مجيبوك أنا دو ثيك الطبيعة ولازريخا أي ثيك الطبيعة ريخيزري أورك صلى الله عليه وسلم جنيلكو حديث هذا أولي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لهم أي جويت أروغو جيلا هاو ثيك الطبيعة هل دابانيا تريزي أي هل عدم ريخيزريزي هل تنجي دوزدا غورك خيزيجي هنچی نتلد الحالا نتلد شمی شکلی گیچ اودو آرگاس صلی الله علیه و سلم آدم آرگ ویجر آدسه آرگاس شزانگی آرگ صلی الله علیه و سلم آرگاس خدوب کی قیامت خوش شزانگی کینا بیشون ثقت ابی اتوات هنگی هر آدس ثقت ابی اتوک انا آرگاس صلی الله علیه و سلم شهدا شگرش الله از قرآن دعوا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم أي الله أبوابكو أورغس صلى الله عليه وسلم خطاب هبون دور وجيلا بيشون قلتك أبيات أي مون وجيلا بيشون لك أبيات هذا اللامخا تيجي توصلك أسلوكنا وإنك لعلى خلق عظيم أبو رجب وجيلا دول بيشون لك أبيات هذا أدو جيلا من أي دوزداسك خيرية تسوقي بعد أبيات وجيلا دول أبو رجب أورغس صلى الله عليه وسلم ثقة أبيات الحق الفتنة أولا بقى إن أثقل شيء يوضع يوم القيامة في ميزان العبد خلق حسن أي إنسان سو تصدر بدا خلب بيشون باك أوجاد سنكوليلا چيا سو بيتنا أبيات أي هثو هدعان قدية كيريبو جيلا خي بيتنا أبيات هثو خدوك آرغا صلى الله عليه وسلم أولا بقى وإن الله يبغض الفاحش البذيء أي تنكي جنسا راسكي نيچكي هيچ اوغون آدم دهور تلوك أو تسوغي أسلوك يا الله ستلقوري آدم اتلقوري نيچيچ اوغون جنسا بطل بيتسونيو جنسا فاده هيچ بيتسونيو لقلج ابكام بيتسونيو چي هلهو چوغي الله سوتسيما خونيو چي وآرغاس صلى الله عليه وسلم زمان آدوغو آرغاس خيچ اخوماچ نوغو سوچراد انگیلا سردوگی چاگو هاولی ای توبارا شده جنس عبادت کی هاولی چنگی صاحب چنگی چوگی قواتsa قالگی کلیلا دوچراد اسلامی صدقه خیلی هاولیلا اما دوستیلا دوستول چو کوشاب طبیعت هوگیلا دوست جندیر کو مادو هازوازی خالها به کرادا چنخین گورو دو ماتسالداشون مادو هازوازی زرا هاولیلا دوست آرگا صلی الله علیه وسلم شیخ ابرام آرگا صلی الله علیه وسلم ابونا هیچ جوی گیلا جندی تفرقت هیچ ای جوجا حرف اهلا دا سنگی جوجو هنچی خاله به خنویت قویش قالگی کلابگو قاسی عبادت کی ابلابگو جنیر گو بوت مواسان دار کلابگو صدقه خیرگی اما هاگا مردو هازوازی زرا هبیال داشون هاگا جوجو آرگا صلی الله علیه وسلم ابونا هیچ گیلا جوجا حرف اهلا دا سنگ خدوگی آوارگاس حسن خلق خا هب ثقت أبيات هبو کنتلر بطلارا وقادا دین آداگی دنیا آداگی نتلت هبولی بطلارا پیشاد ورد بوک این کلگی شای شگورشو تادان الله قرآن دا أولوگ آوارگاس صلی الله علیه وسلم من وقرا انی هل اصحاب وادخون خاج آرشون گروگیشون چنگی همیر وقراشون ای هدین من اصحاب وادک اصحاب وقرانانی لمنفضوا من حولك ای من سرون که هل اصحاب بیدو دست سرون این آنی لامخان چنگی مثال لباسانانی چوچوگونی عمرش تو چی از صدقات کوگو چیاسی چنگی آدم آگون کاشاوگو خاج کو کاشاوگو چنگی دوچی سیماخون کاشاوگو بچین آدم آگون کاشاوی چیاگی دوگون بچین هولی چهاتی بیشه چودسو حتی چیاسو نتلتسا خون خدوسا کی میتونیم دو چیاسو دو طورا صدقه گیدوس هوای رو گیرک آلیسین شلارون آدم آگون اونچون هوا چیاس
ма хадина хача чук анила цинги грува калха анила авон хадина жарицна хедин авлав аласки ланфадлу мин халика до асхаджа жуда аскоса тлутила анила авон хадовки арага саллаллаху алейхи ва саллям авлавуку ножедайла ножеко боц ималав дашун садақа гитун кинани гичи хас хавизи коларила ай кинани гичи ха ахвати тарди коларила ножеда мисала тлебосани тлеросу тлосани хабросу тлетледа росоте цо округосани цо мату хазаби авилаха кинани ги мату хазаби мисала тле хагав садақа арцо дашумук ол цогижо ашумук атлон нетледа до кинани гичи ам хаун жани воси коларила Hanci Araga sallallahu aleyhi ve sellem şiv Allah'u nojet sehel amharun henir janir rosela heziye himi aldaşungi şik at abi atişi da bir alşungi. Ay togon kasala bu şik asan biçun şik biçun dande kidahim muha. Hadovgi Araga sallallahu aleyhi ve sellem avlevukum. Ana ve hasinul khuluqi kahatayni fil cennet. Ay Araga sallallahu aleyhi ve sellem avlevukum. Jogi tabiat beçin havlo çeki hapkigo kili şadin haladin agar darugila. Ay Araga sallallahu aleyhi ve sellem asgor çedi şanani heldasa khiriyab gi heldasa hlik abi şiv khavukini. Hab daraja alarish çegine tle hlik alt tabiatan tle fhezi. Kahatani avung Araga sallallahu kigo kili fikran halabkigo kili şadin asgoruk inergila onha. Khadovgi Çünkü Aragası sallallahu aleyhi ve sellem atxolavugo do Firavunil haqqa. Hanci do Firavun kanla netleda thawa do Firavun kana jo Allah ila çaro. Çünkü çalo kholo ay adama tortlu zulmu habolo ashabu atxolavugo Aragası sallallahu aleyhi ve sellem hadin çadarla khadarla qara çünkü hedin zulmu habolo qara Allah ila çunqu Firavun hesul hem zaman Allah sesi turab umruha hinimjanim hesiyetler ni'matahu hel Allah şakir rajali selamha Araga sallallahu aleyhi ve sellem şi avra hesul çoşlik abiatu kalamu avlabu Araga sallallahu aleyhi ve sellem çünkü şirklik abiatu karabdosu do Firavunil mukanna çot abiat ha çadil rortara ha kuska ha çadil netlese kanal bu netlekha genol ha osinaja Hağacatın dos udor tuvaru anila dosul hürmat havun. Ay hele hep tabiat hasli'ulu Allah sadasi tkun lahadab kinan genemat. Çünkü dob ahiret haklımut izikha. Dünyada bu gitun ahireta da dosi azapa bize bu kine hiç hab dünyada bu tkun biçantanla Allah sosi. Hançı khalavi khadina aslawatsal hab Firavuni tsahabura tsohuaga çadil qimat. Dolde khun dosu kalatlik ab tabiat. Yaqan etletse çet çangi çokuna musrada gibali çangi botse etlezi hulivak hepçet musrad böyle çokuna hançi Firavuni Allah stop çadil hürmat habi asluk ahirata tungult izhab dünyada tulab do çadil hürmat ki habun do çadil khullik at tabiat ki habun hedina tabiat mu kharachi Allah sosi ahirata la şihatlarim hançi Hab sebebi savcı olsa netleda biçne kulübdi netleda şaze kulübdi jobugo netlehel şik alt tabiat hazul İslam'a dajani bu gibi kar. Çünkü Araga sallallahu aleyhi ve sellem abulavugo o keşat tabiat hatsayla şik alt tabiat khazarulila do uksus hortle jovada hotsokhle vadin khan. Ay uksus hortle jovani tsek ab uksus jovani hoina hatsade hortle dosul tatugi do hotsu khazarule vadin Haqadin godo keşat tabiat şik tabiat khazarulila. Allah snitkina digo tawfiqlegi şik tabiat rosegi keşada salik likatidegi elhamdülillahi rabbil alamin.